Meru batongeretwo ni CEO wa Robert Kenywa ni borĩtie mbeo mbethe kuigwa bagatigwa nyuma kirimo Ritani John Toire chirachetete kwamberia kenda kureta mwe Meru bonthe bakiaria atongeria baba baugite baingi ba mbeo mbethe ni batejaniritie Toire na kurema kurumira Meru uria kwagirite bakiuga ni bareganite na imeneru aria kwerwa gikundi giki nikichitonithite kirimanto cha kisiasa bakiuga gikundi giki kini manto jao Toire na mworoto jao ni kureta Meru amwendete kuteganiria ni manto cha kisiasa mwendo laiboni ni ukutuambiria nacho. Kuringana na ikundi kia naba maumau ya kio Meru Cultural Center kulukira mutongeria wo Robert Kenywa riu barua ni yaka kemila kia Mumeru kia teyanirwe burundu kinyari etware Meru riandika wa burako tebatere nyari etware rianenkanirwo Meru riti andiki bwegora kubatere riandiki MERU, that is Meru, of which yetware Meru riongwa ni MYRU, yu niyo Meru. Yetwa riu riandika wa AMYRU, kwa yu ni Ameru. Niyo nandi tukwenda gutetera kenda yetwa riu riandikwa bwega ritiga kwandikwa Meru, nontu that name belongs to a person, an individual. Nyokoria mwana mantu ya Kimeru na Meru baumite ati kwira kulukie kundi ke barua bare tayari kwambiriria sukuru ya kuritana na ba Mumeru Kimeru. Actually tukwenda kurugura Kinya University College na Trimeti KMBC mndajero jo arijo KMBC tujuthingatite mono tui kwa procurement office nikenda tumba kwandira over that land turugura shukuru an institution nikenda ana betu bomba kuthoma ero inya barabenda diaspora da shukuru chingi pakeja bakambiri kuthomithwa irio bietu na Kimeru ule bietawa na miti yetu ule yetawa na interview bingi na kinyanta ina njuno ile chiethero iriku ko ikyo gitumite tumba kumira nikenda tumba kwambiria ku restore culture yetu bakirike ni bathereti ikonie ngutu ire ikwerekane kundi kene kia gisiasa bakiwa bokira bakwenda ni kuona Ntwiro wa Mumeru ni buchokero yorabo akaria umbere kwi antu bagusacurate mitandao na bakiuga kiama gitu gia siasa kiama gitu tigia siasa kiama gitu kinya constitution yekyo yonka akiriuga uteo tubatere kugwatikana na politics kinya ndaikemwe na kuma 2019 utiro tuonekana mtandaone tukiringa siasa gite sponsor ndi mwana siasa uriku kanoriku batuga twitite kwiririkania Ntwire bwetu kwa antu bakage ogua antu bakaigwa bajeka kwina mantu jange jaicithite na kuoneria na kumenyithia ana betu barabezite Mumeru no kiripotera Meru TV kumabore mbita wa mwende wala iboni kongena kuni gotweka karibanto betwe ya kiongo ni bameneretie mono MCA wa Nkonja Maure bakiugana batijaniritie mono tandu kembithi ni kurega kubategera kikubempa wa kimichetho bakiuga kinya weti na mbere ndene tura riu itoneka uthukangi kwa barabara kuthukanga kwa masibitari ja mature ni mwe ya mathina jaria boba gukorokera ta karibanto rayo mukiri wa Nkonja ni wabanganiti akaribanto beto kiongo ni baukirerete MCA wo no Nkonja Maure bakwana bateyaniri buru na muno ntukembethe bakwabo kinyamanto ya mithira batomba kwithira bakiona ende MCA wanto beto Nkonja Maure ni kwithitila thiri teke bakiwate kwina tournament yari kwiya na njeri kwaneke nabo bwari urongo na ndiwe utingwisio mbete kwithira kiritante lisi anto beto kiongo tukwenda batu tuwe youth turenda kuolelia onto thayo teoleleti manto a sport me barabate na gani ne barabate usetha mibira nambi bena ara school manto education yen down sana no tuti basi we chairman wa education ne ata kabira ogete irasi site yeku no te onto ame akwe thiate kulugirite ki we chairman wa education mweshimiwa uri kuo atoka kirasi kemwe o kia ICD tugore mbezi uce ICD ire inaire ukumage manto a sport twena miaka ena baire kuthiatana na gombe akathuri yao ntubeto ao miaka ena utie sport utebia thithia te mubira ura te uniform ura
na mbiuze sport sieta iko vira aurete incubator akaurira ngekurici ikundi kwathuka ni weta ikapwithia ichuvio kwathuka iba kuya bakethathia bakenda cia awe nkunjare ngwire gukurita thaiko kana ni wanta Oni uni bawete kinya sibitari o amwe na barabara itomba kwethira kinyikio na moramu sibitari itendawa na ikeba mwira bo batena wetikie nawe wona sekinya mwaka 2027 mantu wa barabara batue kuona moramu ikiongo wondi ni history mheshimiwa yani niwe mdene history ya Meru County wotura lori thandatu cia moramu cionka agendene myaka ena iya turite barabara ne kalule ara cionka ake utire barabara kinyenge mwe ya thithwa yona mwa bitare to araura etiona hondi cia twana etiona hondi cia ngekuru etiona hondi cia akuru sibitari kinya ndawo teire Oriuni bakwa kaita karaka wira Mwangaza nora wari ngavana wa Meru aretene ende nkonja maore aira akariatin ni kawira Mwangaza umbete kwethira kibaingilira maendeleo na thainde kaunti ya Meru nionere ngavana onge noenu mutumato ethingia paka morie kethira mutumato ethingia kinyawe ni kaingilite maendeleo tora atwiro bera ati kawira Mwangaza nore akureta maendeleo ntorene kwenda gwira tawejira witwira ikawira oguinyite kanya mutuma guinyite no ntoto thai tore oleli tukona thai nya kure ngavana karingwa nya kawira karoma ringo ino andingira kawira no ntombi twerwa kawira imuntu moye to support impeachment yake atura na nyare uturo debi tuona kabanya kawira ro to ya mandra buti wabuti bibo toete duare tukolia tukona kwe wondi siku ya na matangi kule wondi woka irasi kule wondi tournament ikuendelea kule wondi tukona ni kuewa mbeo weye kure kaondi egue kiri yani watu goyo kiri yetekira kira kwa tuko tibyo tukona bikiuma nturene muntu buru tukona gwesi yake ni nibyo tumukona tukimwira buru batu no one time kagana rampanira ruru ndaru manto betoro na mira kwa tumuji barabara wo were tibwithika kwibo thai itokuwa nane no nto tengwire thithe atia arite Keripotera Meru TV kuma ntopeto ya Kiongo Egembe North mbita mukiri onkonja Kirente tuinge nacho ni gutwika karibatikania bagikundi kia antu kimbithe ibachokerete nkatho uria ni mubunge wa Tigania East Mporo wa Bore nonto bagotuma mwario wawe Doreen kwithirwa akibetika akire muchemanio juria baramwitite na gutika bagwata baruna njire kubambeche cia kugura itena kinya tenti bakiuga akire atongeria bonthe baria bareti muchemanio juu Mporo no rombere kwithirwa agikinyithia bakiuga bagete na mbere na kumugwata baruni kagita kinya Doreen akiaria agwetete moya maendeleo jaria aretete Mporo wa Bore akinyitie ndene etura riu akiuga baitikiria kumugwata baru mwakene 2027 akethirwa agikinyithia na akareta uritingo gebobo nene na gutigire etura riu rikwagira bwega kimaendeleo agency ya thoria uteke ntutona muntu araire ututethie lo agency no Mporo nu araire uturira ite abatwe atu mwankira thai ute watu enuo uratu atorombete kura uratu kumenya mheshimiwa Mporo no araire atu support tomba kona ite ende lo ikatokoria batu katutaringite kura Doreen akuya uturira ite na toibo nkoro eto ereto no tutona watona twatukwa na nyakine nyata thira twena giatho katureta kuromba ite bia kuromba atwe itowetete mheshimiwa Murangeri yatwikira lakini tutaita atia mona katika kwere turetete mheshimiwa Mporo wenka turetete baba ingi turetete kinya MCA ndo mwamba gutweteka yawe mheshimiwa Mporo no tunatumira mware wa Doreen na itokinyelero into mwayewe kura kabatu tukarombo kura na to yane utaya muntu kintu ate korambete no tukitethera kina inyankatho ibuka na tebwo tando teka twakinyithia ke wango kya mantu yara turaenda kubwethia teka yakinyanela pio turaitete mheshimiwa baba ingi lakini bataomba kinya atokwira Mporo iboya no tukokinya inyanjira yeye to atobwitheretie batu tore achiara baba ethi inyerera tuweta na rakura twana twetu turainina kuna yamu njera ne abwere tureta tukaura twana twetu tuwe salama na toke Kiocho Mikindori. Atena skuru. Atena sekondari. Bainasio. Afare kwa yana bwa hole mwa kiti Tigania East ekaretwa Nyambene. Kathurite antu ba muthara kakabete. Ouro terero
wetu utori yako na Mikindori Girls angepeleka baholi wenyu waro iskuru na mesiera ere around skuru iko nambi matunda yoyo la kuambi kuona bako ilo maia hata na yako atoke ochoa candidate bali ukera bakauka kwenda kura. Wacheni niwaambie kitu moja. Poke agurita Mporo thirikarene mwaka yoto iteke. Mporo watala maendeleo ya Mporo mtu akauakara nze anjire dio tala maendeleo ya Mporo. Oraitete Nairobi aikinya, aitengare ate Dar es Salaam, aitenya Rwanda kama hajamaliza. Mporo wote mwana anda nambi. Mongo. Age agwethera no amongore. Agirogera sikera. Te agira bandra agara kaba mongo. Age agwethera no anda na mongore. Akane kadera basare. Kurekane ni asiasa sio rongo. Kurekane ni nakuwa. Ono moya nkurukie Mporo nontoni kuma ndambia kuringa kura ayumbe badurwa tendo na ina maendeleo ya Mporo enayo oeta kuringa kura orete anorete orete oterete pero oringe oeta kuwekera tiki eku oriatire muto kuringira kura re ade ya potia. Mutongeria wa kiama kia DCP na uria wari munini wa Rais Rigathi Gachagua na erikiri Kinyantere Chamiro kiri kanisa ya Rigi Catholic Church ntariki 26 mweri jojo wa Julai nyuma yawe akuchokeria kariba mero nkatho nontu boko gwata mbaru nyuma ya kurenkerwa kewa kia shiringi milioni 10 na ngari njero kena kugwata mbaru mwito Joan Tam kisiasa akiaria nja kwa mugambi Manyara Gachagua ugete ya Kenya nibe augete ya Kenya nibethirinitwe bakiki kwa bune na gukenera ushindi ball kalo akiuga yune njire moya kuonania brotere rurekani na thirikari nirugukira bwega kisiasa ontobo gwati mbaru nyuria ware nibamboe barabara ma MCS ba mwirigi Karenga Peter Mutuma Kalembe baraba menerete CS ruku inontobo kugeria kureta mpatho kire kirutererwa Mount Kenya. Jeff Wagetuma ena ripoti. Kwak and something else. Akasema this is unexpendable. He is of no value. Nimepata habari vile walikuwa wananikosea heshima hao wa Kalenjin wameanza kumtesa huyu Kindiki hapo kumkosea heshima. So we professor, you are our son. I want to tell you because you are our son. Ukipata shinda hapo mbele because utapata. Welcome back home. Zindio? Huyu mtu mfupi amepangiwa na Kasongo. Sahi they don't see him like anybody. And I've sent word to him. Nimetuma mtu rafiki yake nimemwambia be careful. When Ruto decided he cannot work with me, he sent people to poison me in Kisumu. When it did not work, he sent people to poison me here. I was very careful. I used to go to State House. He would pick the first plate. I'm supposed to pick the second one. Mimi nachukua ya 7 ama ya 8. Saa ile walinishindwa kunimaliza ndio akafanya impeachment. He didn't want to go to the impeachment way. They would have been happier to eliminate me. The way I can see watu ya ODM wanaongea wakitaka hii kiti ya running mate. Vile mimi naona watu ya Western wanaongea wakitumia hii maneno ya Olkalau. I have sent watu wa son Professor Kithure Kindiki to be careful. Hii maneno ya mandege, be careful. Be careful. Hii maneno ya chakula, be careful. Because at the end of it all, he is still our son. Si mtoto wetu. Na mimi ndio nataka kuomba vile wameanza kumulima na nimeona wanampangia. For now. Ndio kama atakuja nyumbani asikuwe uncomfortable. Sasa tungangane na Kasongo. We direct all our fire against Kasongo. Hii Kindiki for now. Tuachane na yeye. We leave him alone. Let him be. Akipata shida, akija nyumbani tutamkaribisha. Mungu akimsaidia akae huko ni sawa. But for now, let us focus on William Ruto. Na watu yake akina Murkomen. Makobora yote yetu ielekeshwe William Ruto na nani?
Angagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gokinyaniria kiroto giaku gichiacha nande kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni ontubo waku nande no uchiandikithie no gatuika mukiama wa nopeo uri muchigo waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ippms.orpp.or.ke kiama kia nopeo nikio gitongeretie mero na Kenya ngima chiandikithie narua ta mumemba kiama toriuga nopeo tupande ngazi pamoja. Yasa, odi Antomeru County, Tharaka-Nithi County, Isiolo County, na Kinyambu County, ntorerio cionthe ciithirekiretie ituri bionthe bianthe bira bimagaruo nkuja na ntato siri na murio tamatanta jamasono jagi empeke auki atia gwe ukwenda kwethira wina mantu ukwenda kumenyithia antu nukwenda track kana ngare ya rudishu aja ni oturi nini wewe areria antora ndongo na ndongo antu bakwigwe warie tankongi maugene atiri gwe kwenda kugira skuru yaku gwe kwenda kuthithia road show kana kiatho kira kionthe kwenda sauti yenene atiri aja turi na ngare ya road show ira tugukunenkera na maguri jara kuguna muko jo waku na kinya wenda tukwejania muna mugi kana na MC sound irere aja ni rete onekete kaire kuma ndiguro rombo kuma gitara baroti ko ye gitara banumo ngagucoka kwa Jesu runguro eria iguro na matu na kinya manga nyoni na ndenjo mo gutoneka engeta eje Thimo namba 0725-170-744 withira ugisigwatira ngari yaku ya road show na kinyoke ya kuthawina kiatho aunja ni oturi turakue nagwe taritho na gutu nini wewe turekane. You can read about it in the Daily Express. Come closer, just a little closer. Don't tell me you can't come my way. I'm right here waiting, come my way. What don't you notice? You already hold control. If you feel it, then come my way. I'm still here waiting, come my way. Wagwan my good people, ndo kudonjo ndani ya hashtag Tetemesha Squad. Karibu sana Mutegeri.